हाय गाइस हम जाउछु हट्टा बाघ देखिया को एठु एडी देखंदो अछि बाघ एडा बाघ आज पूरा वीडियो लास्ट पर्यंत देखंतु पूरा मजा आसीबो वीडियो रे कौन कौन अच्छी केमती कौन अच्छी चलू पूरा भल कि देखी आज वीडियो रे पूरा लास्ट पर्यंत देखंतु वीडियो टी भल लगे लाइक करंतु वीडियो को लास्ट पर्यंत देखी सारंतु तापर वीडियो को लाइक करेंगे जब पसंद आसो तो मो चैनल जब नुआ कर तो मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु हेमंत वेलकम करुच्ची मोर गोटे नुआ ब्लॉग रे तो केमती अच्छा समस्ते मुझे आशा करछि आपण मैंने भलरे थे तो सांग आज आम बुलवाई जाऊँ नानी कौटी जाऊँ नंदनकानन से जो बाघ भालू बाहरती से जाऊँ। अरे कहना क्या चाहते हो बाहरती नहीं से रखा दे कुम्भीर फुम्भीर कौन कौन भल लगे पूरा लास्ट पर्यंत देखो जदि वीडियो भल लगे तो वीडियो को गोटे लाइक करूँ आउ कमेंट करूँ आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ चलतु कौन भाई चलतु दौड़ी चलतु। तो बर्तमान आम जयदेव विहार अच्छु हस्पाड़ जयदेव विहार आसलु जयदेव विहार नंदनकानन जीव तो बस स्टॉप रे अच्छु ए आसी पहुँची गलु नंदनकानन रे बर्तमान ये टिकेट फिकेट काटिकी भीतर को जीवु एटा देखो गेटा नंदनकानन टिकेट नहीं आसिले ये बहुत भिड़ अच्छा तो से वीडियो भी मुझे बन पारे एपटे नानी मैंने साइड साइड आसुँच मु टिकेट काटिकी नहीं आसली तो ये भीतर को जीवा देखो गेट ये देखो टिकेट चेकिंग करके भीतर को छाड़ुं गेट रू भर्ती है भीतर को पलि आसलु टिकेट फिकेट देखी तो टिकेट काटलु टिकेट देखी नंदनकानन भीतर बर्तमान अच्छे वीडियो करियो प्रीति छुआ का खेव हेमंत वीडियो करू मुए बैग धरिक बुली देखु लोग फोटो भी उठाऊँ ये देखु शिशु उद्यान चिल्ड्रेन पार्कटा ये सब छोट छुआ मैंने खेलुं आम एपटे जाऊँ नानी मैंने आगे चलती मो पछरे हाय गाइस हम जाउछु हट्टा बाघ देखिया को एठु बळारू एडे देखंदो अछि बाघ एडा बाघ तो जाओ जो पहुंच गया सपना सहारे गोटे तोड़ी कुकुर बिले या तीर तो हल्ल्या है नन चल चली आउ गेठटा ना एड देख फास्ट आसे की भालू पाखरे पहुंच गलो एडी देखंदो भालू ने खेल करूनी एपटे देखंदो आम बाबू भी देखुची भालू बाबू भालू देखी केमती लागुची डर ना खुशी देखो ना खुशी अछि ना ना तो बहुत खुशी अछि देखंतु एगुडा भालू बाबू आर खेलुचंती केमती भालू तो देखलु एबे आउ कोन अछि देखिबा आकु जीवा यार खेल होची एडी भालू अछंती एडी बहुत लोग देखुचंती देखंतु एगुडा लोक से भीतर भालू अछंती एगुडा देखंतु एगुडा भालू तो देखिछु आकु जीवा आउ कोन अछि देखिबा एबे आसी पहुंची गलु बाघ पाखरे सेठी देखंतु बसी बाघ एडी चिता बाघ ना कोन गछरे देखिलु कि सेठी बस गछ ऊपर अछि ठीक से देखा जाउनी अरे सेडी एडी अछि एडा
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଘକୁ। ସେ ଯାଇକି ଗଛ ଉପରେ ଶୋଇଛି, ଆମେ ତଳୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘ ପାଖରେ ଆସିକି ଅଛୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ବାଘଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ। ଖାଲି ଏଠି ଟିକେ ଜାମ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେପଟେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘଟା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଘ ଅଛି, ଏଇଠି ବହୁତ ଭିଡ଼, ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ। କୋଉଠୁ ଦେଖାଯିବ, କୋଉଠୁ ଦେଖାଯିବ, ଏଇଠୁ ଦେଖାଉଛି। ପଳେଇଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାୟନ ଏଇଠି ଶୋଇଛି, ଜୁମ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସିଂହ, ସେଇଠି ଦିଟା ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ସେଠି ତ ଦେଖାଗଲାନି, ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଶୋଇଛି। ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏପଟୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହାତୀ ପାଖରେ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ବଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖରାଟା ପଡୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଉନି। ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ସେପଟେ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ, ତିନିଟା ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଦିଟା, ତିନିଟା ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପଟୁ ଖରାଟା ପଡୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେ ଦେଖେଇ ପାରିଲୁନି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଠିକ୍ ସେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିଲୁନି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏପଟେ ଆମ ବାବୁ ଆମେ ହାତ ଧରିଦେନୁ ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଇଁଚରେ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବସିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଏଇଠି ଅଟୋ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିରାଫ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରାଫ। ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଜିରାଫ। ବାବା ଏ ବାବା ଏଇ ଏପଟେ ଡାକୁଛି ବାବା। ଏ ଗେଲ କରୁଛି, ଦେଖ ଏନି କରିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା। ଏଇଠି କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି, ତ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିକି ବାହାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ପଦାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏପଟୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇଠି ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଏପଟୁ ଆସିଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ଏପଟେ ଯିବୁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡାଇନୋସର ଗୁମ୍ଫାକୁ ପଶିବୁ ଏବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ।
ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖନ୍ତୁ ସାପଟା ଏଇଟା କଳା କଳା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଦୁଇଟା ସାପ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାପ ଗୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗାଣ ସେଇଠି ମଝିଟା କେଡ଼େ ମୋଟା ଦେଖିଲୁ ଡୁଗୁ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ତ ଏଇଠି ବି ସାପ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାପଟା ଆଁ କରିକି ଏଣ୍ଡୁଅ ଆମେରିକାନ ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଇଁଚ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଆ ନାହିଁ ତୁଙ୍ଗରେ ଏଗୁଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରୀତିକା ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ ଖାଇଦବ ସିଏ। ଏଇଠି ଜଳହସ୍ତି ରୁହନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯିବନି। ଏଠି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେପଟକୁ। ଏଠି ବେଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଘେର କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯେମିତି ଯାଇପାରେନି ସେମିତି ବୋଧେ। ସେଇଠି ତ ଉପରେ ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି। ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ଆହୁରି ବହୁତ ବୁଲି ପାରିଲୁନି। ଥକା ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଜୋର। ତ ଏବେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରଖୁଛେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି।